Impact News ki health link bu yengbiri ba mayambu Joyshree Usham na taram nokjari. Ngasi gi health link gi topic asi childhood eye diseases and treatment process. Maitiron da hairagana angang sing da toina nagan ba mit ki laina sing amasung laing pathap haiba sini. Hiramasida khana nai nabina bagi da magta Impact News ki studio da lengshin duna leire Dr. Sarda Chongtham, MBBS, DND, Ophthalmology, Hindu Rao, New Delhi, Consultant Pediatric Ophthalmologist, Shija Eye Care Foundation dagi. Hanba magtada Dr. Butaram nokjari. Dr. Angang sing da toina nagan ba mitki laina mayam layam gadong mali haizari doctor. Do hanba magtada mitki laina sing angang sing da toina nagan ba se kari no hai ba se khara sugai na takyu doctor. Phani. Angang sing da yam toina nagan ba mitki laina sing haragda koina childhood eye problems hai se. Childhood haragana Karamba age sing se chinge haragana chahi 0 daina 15 years ba generally koina lawri se. Si se childhood oina lawiba pediatric group oina lawiba. Moi da quite toina nari se refractive error mamita anop daka laiba power laiba arapa urakta sing na udaba mami sing na blur chatlapa ko aduna yam quite digi hen highest. Then second koina squint mamit shape angang da mamit shape yam nai ko mamit shape moi mi am so interrelated oini horen dum khana bayani aduga squint laire mamit shape dum laire adagi mayam na yam khangna da ba ko angang da ngogdong hairagadi ahan nai na haini da ko angang da so cataract taweba pediatric cataract pokpa da torokpa makan ni mayam laire aduma adagi mathang da na glaucoma mid ki pressure wangba laina do ad angang da sudum na ba yaiba congenital glaucoma ma adagi next retinopathy of prematurity sidana koina miyam da su khangna ba khangan ba da ka leisi se especially prematurity harabanina premature ba angang tha sudana pokpa weight sudana pokpa moi chingdana hena taweba moigi retina se develop tawdaba aduna mamit ki development wat pa ubada problem lairapa makan mayam laire ko aduna tana tai haragana malnourishment ka related ba vitamin E deficiency vitamin A gi deficiency na mamit angang gi mamit yam sokan bayaiba chi gi sina maram moiduna udaba su yaiba aduna ko gi si mayam se mathang adum khanase do hanu magtada squint haidi koina kai haini crossed eyes hai zu khangnei ko the wall eyes mid shape pa hai bisi yamna nungai taba kano condition amani especially angang gi damakta mogi psychologically moi confidence mangakani mabu mapang singna yamna noktiba they can be made fun of ado squint se sigi matang da doctor na khara sugain takpio karina thogan madai karina maram odina squint eyes causes me squint hairagadi khoina dum khange mamit shape pa mamit ani magna pot amas da munna amukta yeng bangam daba amana phaidu oga leiba adugi squint padi makhan mayam lei ko mapan da chatki ba manung da junction ba mathak ta kakhat laga leiba mit amu bagi saruk se mathak ta kakhat laga legi ba makha da onjal laga legi ba makhan mayam leiba ado all these are squints ko ado squint se kari maram gi toro ino haira kandana moi se pokpada dum yarak pasu yawe congenital oina ko ado da si se genetically related oi besu yawe ba family oina chatpa mapa adigi madhau matang sum law poko aduma then second thing is koina pokpa de dikhang draga tam sum angang jima mi shape ini sum develop toropado adu duna koina angang sigi adu da de koina magi mami tu yeng bada kar leba squint to kagi do boy or inoido magi angang jima mi chu om bayai mami chu pa chadai da mami animak mana na sokta ba amana ka im sok traga amana yam sokpa natraga animak yam soga chang kitang mana da ba ko aduna sokpa dugi blurred image oi banina mami se season da bado na amaduna sum tam sum paithok ba kitang hena seng na uba mami tu na sum season ba adumaina ko aduna tana atai haragana muscle paralysis kumba adi nerve ama kitang sondare paralysis tore natraga ngang se fever gumba tawgi ba viral infection gumba tawgi ba ko adui matungda mami se chingre kaina glaidana adu mayam the muscle ga nerve ka related mai kaino ngaktane ba aduma laire sokhi badai to basu yai koina accident gumba magi nerve ta sokhi ba kok ta sokhi ba mami ta kam to doga zo kok ki nerve ta sokraga di dum squint or pasu yai ba aduma ina laire aduga other angang machada down syndrome ga na ba cerebral palsy dom au si miam se
mama gi mabukta leiringai da mama da na gi balaina simiam sina su dum squint o helak pa yai ba dum pokpa da yak tra ga su tam tam na dum develop tor pa yai ke aduna mitche pasi genetically su leire adagi pokla matung adagi poktrei mamang pokta leiringai da conditions mayam duna thokan bazu yare ado aina hangjaning madi angang sing je hojika je mobile game ko mayam sana baje mobile je nakna thamga dum sana baje si can it cause squint magi se ko it may or may not be indirectly related oi bya ibu ko mobile yam sana ba kano to badin adum mamit se strain tor banina mamit se sokjan bagi chance hele ba especially angang da ahan na to baga angang to baga khene ba angang da di moigi growing phase la ka doni dana mamit to tam tam chak thor ka doni na maximum aigi magi growing phase te around 2 to 3 years ta aigi growth se phange ba maximum 80 to 90% al the maximum oi gar bane ba adui makha ta na tam tam na 15 to 18 years si ba tam tam grow to eba aduna angang pi ngai growing phase da yam na strain to gar ga di hena mamit se kano grow to giba power hena sokjan giba power hena sokjan ba na man mar moidna it can squint ma oi rapasu yai ba mai muscle kumba kai kra da kan affect u da bagi dum tam na dum squint oi giba adu squint se da koina ama hai ge dong na squint se dum constant oi ga heging ba dum mamit se shape ne khang ba ko constant oi ba adagi di mama pa khara di hai gani mai se marak tang tawi angang jing na yam wara kan da like ka par kan da mamit se paithor e na hai ba adumai na complaints dum la e ba adui gumba duna koina intermittent squint ka we ba karam kan da lai har ga mamit se wara aba yam strain tor ba angang jing na school halak pa da mamit se pura paira ga lak pa ko adumai na tor kan da that is intermittent squint adu su yam common oye intermittent squint se koina initially khangau raga di magi treatment do pihaw raga di yam progress ta on the bi ba natraga di sugum squints na dum constant squint dum oigale ba adum paithore ba dum kedam kano tor raga di hojiki hariba squint se constant oigera stable oigera ko the squint sina angang sida kari disadvantages lehan bage apart from the kind of maru mapang sina nokna ba khona ba aduna tabida atopa important factor disadvantage sing do cosmetic kano su laire ko aduga angang sidana koina kitang gyan ta gadaba na angang oiringai the squint se lairaga di ngan na yenga ngan na treatment ta hobasna phaiba treatment budi hoi koina squint se correct to ge 45 years 50 years to baya ba but angang da ta hobaduga angang ahan da ta hobadagi khenera kane ba angang sidana magi koigi mid ka brain ga gi coordination se normally 8 to 9 years to form to ba 8 to 9 years magi develop to da mid ki kano mayam brain ga connection yam loin develop to bane ba hange dana aduna adui matam du da mai mami to squint to ne lai gre ba squint to ne lai gre di amu ging ba da mama amatang na ging ne ba ani mak na ging bangam de ba amadi paitho lai ra badina na ani mak na ging bangam dra bani na magi 3-dimensional vision akoi gi londana koina stereopsis kawe seida koina chumna yeng bada pot amagi pak paga sang baga uidana 3-dimensional haragana pot tu gi kyam na thage magi depth perception do adui do karam kan appreciate to ngam gi hamtano mid anization nar kan appreciate to ngam ba seida 8 to 9 years si bok the adugi development do to howdra gadi afterwards akoina same aga so development do yam lak pangam deba adu sida kai disadvantage lay haragana mamit to phajana uraga sunya squint lay bayai mamit to aduma loina ba ui ko only thing mamit to squint to we have one minus ui ba adu mangonda kai walong gani huziki 3-dimensional vision do walong gani cosmetic factor yam chong na lay ko adagi adu cosmetic factor do na maro moidana mayam na lagna biba magi personality development mi mayam mang da tokpa da ikai ba ko anything she wants to go out mapan chat pada aman kana na kai hairakani adugi kano fear laizaba mangonda ko mi gatina banga maktaba adu si important factor ni adagi plus mana angang sina same dana dum chakre ko aduga ubai changse squint lairagadi ubai yawi chumme ba adu squint lairagadi udaba su yai ba mami to paitho laigra bani na brain sina somna kan gi mami je pai gre ba for example ko right eye se pai gre somna kan je pai le mina sigi sidagi lak pa image of brains na so haidi lokshan dare ba lokshan bangam draba amadu da dum sin na laire ba aduna somna kan je namthara tham gre ba si se koina lazy eye ka we ba amblyopia na haido mid manung da kem tok da ba power kitang lairam ba yai manung da nerve kai loi normal loi ba ado sis na koina ngan na khanga ga treatment ta hokdraga di magi kai hai tare treatment thai se koina glass power do ngasai gi refractive error hai gib do adu su treatment pata la ka duni ko c plus magi squint ke treatment magi correction do squint correction do adu ta hokdraga di angang dai da haingwai mana chahi taranga tra tru phar kan da ano upe
squint treatment tawre magi vision du la oya roiba ubagi chang du de dum hantharaga lerani ba operation na yaroi glass na yaroi hidak na yaroi magi certain age limit to odo koina simam so lai tawga do bani ba no si doctor na uba ngamoi haije total blindness ki kibam dara na 40 sum khara khara ura adu budi dana ko adi vision normal vision koina uba haije ase nakan da pot lai je uba phang da ba ko adagi di 6 vision normal koina uga da ba pabam to pa chang do magi udra di adu do handarak pa yai ba vision da handarak pa yai ba and again magi mana makhata batam ninge ko my career opportunity anything ma pilot uninge yara roy army da changninge yara roy ko all those factors why lakani mana even for doctors ko mana doctor ninge operation da ka laiba mamit ani sin ba microscope da ga yenga tawba adu mayam do di ma it's a handicap ma tawba ngamoi do ne ba adu mayam do scientific subjects ko adu mayam do di ma yam limited oire ba angang do di field do aduna si mayam se kitang adu mayam se my disadvantage mayam lai bani na my treatment je chahi kya dagi hobo yai kya bhaw to yai de kari kari seasonal raga treatment to ge se am ta habi doctor treatment options sing do ko first hai ta de koina magi angang sigina ngami chepe na yeng ga dong na te ba angang se routinely angang se magi check up to bi ga do ne ba adu da koina guidelines me am lai huren adum haizege and this da koina treatment the first refractive error correct to ba magi glass power da ka le ga di glass power do pb ba ko adagi adui matung da glass power matung da magi huziki nga sai gi lazy eye amblyopia haibdo amit ubagi chang power upaga su u da ba yawe ba angang se manung de ka im tawda ba edi magi brain ga laga lai grabani na brain du na adu du nam sala lai information da low mi aduna we start amblyopia therapy ko adi mangang se khummaga vision therapy ga na exercise to on belai adu mayam da hongbi ba ko then prism kaina ga lai ko yamna significant oidraga di prism na dum glass ta dum chalaga correct obi ba yai ba okay adu but mage di am di treatment laite koina hozibogi ngai se initially lak pangak ta banat ta banina heg yeng badum operation da kale bangak to oibedu okay surgeries na last stage surgeries na dum ayam badum da kale ba oiba surgical treatment do surgery tawradi sum mit se phajana chum tho ai haira je ko nerve ra whatever I don't know the technical term adu chum surgery matung da 100% na do mai mit se paje phadoi doctor 90% dum phai adu ga surgery se koina tawbire danu ko adu ideal time se surgery se karam kan bok taw ya ge dum huji hai ge do surgery se chahi yang khai bodum taw ya ba 60 70 years dum taw ya ba okay cosmetically chumdi chum bane ba but what about the vision nga sai gi mayam adu mayam adu na angang da di ideal time angang sina kitang cooperative oire abu nang sidam te gi ngo ayam to on ge ko just like mathematics ne angang se simuk paire sumaina tawra ga operation taw godong ni magi formula mayam lai bu ko aduna adugi on ba ya bagi matang do 3 to 4 years yor pado kitang cooperative oire pado that is the best time to get corrected adu eta di adu su correct ta hore squint to su cosmetically lere plus ma school going age lae school gi kanu mayam do angang macha gi adu mayam du lere roi mana ba mayam gi lere roi plus magi vision therapy da ka lere adu tongna ba matam su lere ba we have still got time vision therapy du so koina chahi tra tuk shor kan hogi ya de ba because already the brain is accepted brain du na si udre na tham gre ba aduna adugi magi forming stage to brain ga kano gi forming stage adu da nauri ngai da kano leibak ta nauri ngai da kano tok budu sem ho budu mo adu maina sem ho budu angaw ngai da taw tar ga di my vision ju correct taw gani cosmetically ju correct ani mag ya du chawr kan da halor kan taw di just cosmetic way ba sem budu dum semi chahi 50 years dum sem lai semi okay but they're happy ko at 50 years study mo say more than half of the lifetime gone natra no I don't am thinking about the career opportunity me am mang so many things adu me am do angang du da koina khanga ga di mama pa khangba adu me why should we restrict angang sing du magi normal feel kan oina chalang ge bana patra do magi si treatment je kano expensive oi bizala treatment se kitang expensive not very expensive adu mo koina dum 25000 adwai de ge dum hore treatment se ko do koi ge di short service SSA in angangi leibido short service are school service 6 abhiyan leibido adugi help so leiba adunagi help toraga koina angang mayam to under privileged mayam to edum do mai kanu se corrective glasses kumba hapa natraga mai gi treatment tawre na ko adu matam je kyam kuina changa dagi doctor treatment se
aina ngasai have the first glasses first magi refractive error correct was is the first step oine always okay adu refractive error adu dang na yadre haraga refractive error correct or squint to yaradra haide adu su yadde ba refractive error corrector ni amblyopia therapy corrector taw pirani ko adu bakta magi vision se improve taw squint to dum laini squint to you have to correct surgical okay squint di surgery na akoina kitang ngai thabaya ba 7-8 years 9 years bo lai dina ngang du chahi ahum dagi pairaga laina hekta taw godong ate ba magi vision do kayam lege da ka leba vision do phazana laire tok thokro vision do kitang watli haide amblyopia therapy tawraga vision do kitang develop tawba brain do na knowing ida vision do ne ba ha na taw duisi okay adu da sometimes angang se ko squint su laire glass su pire vision therapy su pire vision develop taw ya da ba yawe ba phazana mai therapy tawraga su then adu di akoina next step kai dong ni dum surgery tok tokrani dana cosmetic nate si loin important way ne surgery tok thoy dana mi to chum hale dana aduga stimulus amu an therapy do amu continue to do ne ba mate makata na dum adu surgery is a must in surgery aya matam da must choy ngasai gi intermittent squint aina pan ki badong adu dadi initially muscle do weak oira tan yam wara kan da taw bane ba initially ahob matam da khange mamam pa yam na vigilant ba mamam pa di por e ba angam je sumain taw bine na adu dadi magi control do yenge ba koina on dana khotana ko control do phari haraga di koina exercise pe ba orthoptics exercises and lay ba ko adu exercise na mana mayum da tokjaba hospital la ga khaga tokba ko adu eraga di adum control do tokba ngame ba okay thank you doctor adu keno doctor na matang aswai da hoji squint ki matang da mayam takpi gire ko adu matang aswai da break macham longjage break ki matung da amka hanna angang da kari kari mit ki laina leibage haibase makhata jage break matung da amuka hanna taram nokchari doctor na break mamang da squint maitron da haragana mit shepagi matang da mayam takpi gire do ahan mamakta da doctor na tam akhoi da thambi ki ba keno mit ki laina mayam se refractive error adagi adai to pam se mayam lai adu hojik se doctor da ge khoi khangjaning badi refractive error haibase karino adagi karam when is the right time to take the child for eye checkup si khara doctor na haipa refractive error hairaga di akoina mamit chokpa power anop ki power da kar laiba ko ala pa yeng da angang se school dagi complain ga lakpa blackboard da io hairaga sinde kano tok de hairaga di asem ki di ma di uda na sinde boy rambo ko maina conditions yam lai adagi hoji ngasai hai ki ba mobile yam yeng ba game yam sana ba sim yam yam factor ni ngang apik pa ko 3 years 4 years -11 -12 so galai mamam pa ka im tok droga so dum maina id kitang koi awareness to kitang what leba refractive error se ahanda na ti angang du yam na kana to ba common noi ba most common ne ba angang the refractive error most common eye problem har di angang the refractive error oi du ne ba adu da sedai da aduna akoina karam kanda ma moi se checkup to bine har gadi india da budi guidelines am saying na laite ko American Optometry as kano association ko moi na hai se at the age of 6 months chahi tha taruk parak pas angang se preliminary just pediatric ophthalmologist ama manakta chalaga angang se hapetang mami to yeng topi ba ko aduga second checkup ti moi na hai bada 2 to 3 years mana play group chatpa matam angang sina chalapa matam adu da yeng biba and when before starting school 4 years se da koi Manipur da tha taruk to ngam droga su angang du da kaim tok droga di ko I think koina chahi ahum ga pharak padadi ideally amuk tang di mamit kaim tok droga so just for checkup tang yeng topi bana phai som da di mitsin nadri bhawa doctor da chat ti dina adu checkup tok thoga di kaim tok dre ka chu kano tok dre adum makhata na adum adu da kaim tok dre khanga ga di every year amu yeng biro yare natraga every 2 year amu yeng biro yare adu maina amtang checkup tok bi bana ka laiba no doctor hojiki games kumba computer or mobile games kumba sanab dam em so ai haije do si sok na ba any kind of glass protective glass kumba upaga mit sok na ba sadi sana ding munina laiba zala doctor adu maina di kya laite ko aduga sana ning ko just restrict time do kitang restrict to biyo ba hodna hangai di angang jang se mapan da loi sanai dana mapan dagi imung chango ya dine ba hojikna imung dei mapan tho ya de ba ngang jing ji outdoor sanong so hai ya de ba because game mobile tv to lai bido indoors yamna lai basina angang se mamit se puma me sok pas hele ba
daylight khara phangba se mapan da sana han ba se so important hoiba do huziki refractive error haise doctor makhan ani kano athapa udaba anak pa udaba leidana ko myopia leire ko the hypermetropia adu ahan sing do ina ayamba kano anak pa se udaba aduna presbyopia moi gi mid ki muscle solok pagini angang sing di karmana hena kamano angang da di myopia na dum kamano ya haidi athapa se udaba athapa uroktaba adu angang ji moi angang kharandi matin na haibasu haitaba yaram ya adu school ka banga or targadi moi homework class work tegi mama pan identify to ya adu atopa symptoms mama pan khanga da ba ke legi de kanom te yenga su changchalaga he gengu ba angang si ma lapna kawraga su khumakta be respond torakta ba adu mayam do ka adi just indication ne ba som ni haibanate ko adu indication angang si lapna ko bodo khumde ne natraga tv da yeng yam changchalaga phamaga yengba kanom tang paire changchalaga kano to bodo adu hairagadi magi refractive error lai haibagi indication ne ba do se angar ngai da kano refractive error lai beze treatment tawraga glass magi proper power yawba glass upaga chahi khara upamatung da magi je correct rectify tawbo yabai chance lai laite adu gi diko angang da habase plus sokpa yai minus sokpa yai angang da di plus power se hengal leba modi mami to pi banina tam tam na sum chau thor ka dini minus rom da la ka dini ba na plus to handa gi ni ba koina gyam su e hairagadi ngan na treatment tawragadi magi power do the change la ga mai vision di leidana udi uidana angang do power haidi chahi khara upaga mai power do mangini habadi laite ba manghan ge hairagadi many options ko mana chahi laser leire surgery tok tok pa yai makan yam leire lens hapchen ba yai adu mayam do din ko na chawragi wa ne ba chawragi wa chawra kan da tawba haisi magi ubai chang do leire kan da ne ba magi power do sum correct taw taw dana no sum uptan la ga di udre dum chawna tawra su dum udre thaidi 17-18 years ma surgery tok tok go su uroi ba adu doctor sigi refractive error natana ngai doctor na ju panbi khiba cataract hadi han lama loi nana ba cataract se ango ka ba se angang da sulai hai ba se angang da sulai angang da magi incidents manipur da kyam yam ban no de husik pawdi khangdri ko adum lai adum yenge ba adum angang hek popaga mami to ngauraga lai hek popada yarok traga su tha taruka surupada yengak pada ngauraga lai kana ga ko magi amubagi mayai da ngauraga uba adugumba adudi angang de cataract is angobu lakpa se smai ahan laman moi cataract nar kan da mit ubu phang da base smai angang mata su uroi doi ne ba ahan da lakpa ga angang da lakpa ga mo khane ba angang di light to sungu udri ba they have never seen light vision hai se kaino khangdri ba cataract no khoma banina ahan da di uramaga ugi da banina moi de ngawdong khara ngai raga chahi ma leraga tawge yai ba angang da di koi gi ase makki haibada di angang da di cataract se ngawdong se leire hargadi hek khangba tok thu haibani ba ado hek khangbai se pok da ngai angang da di difficult oi ko aduna koina angang sina tha mari manga ga phaba anesthesia pi bada kitang safe oi re haira kan da tawe ba adu ba tha taruk to torga di still magi development do wali dina matam do leiri dina aduga ai ma kitang char ga toge chahi tara leir ga toge adu erga di ya roi ba haidi magi aina ngasai brain haidi pot se leibak se thotlingai da shape sem hobado adu maina dudi already develop tawgre badu matam da di cataract tawbadu angang du de anesthesia pining de mama pa yawe anesthesia pining de ko na tawjage khot ke adu gi gravity do khang da badu moina angang du di light se sungu ubjana la abane ba what is vision moi khang de ba moi brain da custom da light to khang adu na hek khang ba gane lok thopi ba surgery tok thopi ba adu matung da manung da lens hap chalak pa chu yawe ko adu condition khara lens hap pa ya da ba su yawe ba koina manung da hap pa ya da na matam khara ano phalaga chahi ani hum angang sina chahi hum ga phare hair ka da amuk lens hapa adu su dum yai dai doctor si matang je surgery ki matang da ngangnari bani na angang khara di pok pada mithup ka yaw da ba hagadra mit pang ba ya da ba sikum ba sisu mayam yaram da lairam da Ptosis to budo adu angang da di am pi ga di ko pura khum gre haira ga di koina chingkhat le sumaina natraga kitang panga ga angang sumaina di yang khat laga adi anga poto dum mana chana ba yana dum tawe haira ga di angang sina kitang chaw bonga ye ba adi mapan da gi dum chingkhat laga skin latte manung da masal surgery tor ka dun adu surgery tor ka dun ba adu di certain age limit le chahi mari manga ga phadra ga di ya de adu tawba adu pura khum me yam severe ptosis ire ma ptosis is again ngasai gi light to obstruct the wind na thing in the angang ji udri ne ba ado anything light to obstruct the block to ka dong ne ba cataract or you ptosis or anything squint so haido ado light to obstruct the ge ha pura yam severe ire ha ga di adu chingkhat le ba koina sling da ra chingkhat le ba sai da okay
adu nattana kitang kitang ne chakna ba yai kha ka adum uri hairagadi chai mari manga phaba do adwai adum tawba yani Ye doctor amana haziki congenital glaucoma haise angang sing dasu thengnai haibani na doctor na kitang glaucoma hairagadi ko koi gi mid manungi pressure wang ba koi gi isa gi blood pressure leidana adumaina mid maning gi su intraocular pressure leiba sisi wang akanda glaucoma taweba glaucoma is na kai problem lai symptoms khara haibi symptoms haige angang da di symptoms to di khangaroi ko angang da di mamit yam pi ta ba adegi di mit na hase yam chang thori moi da di glaucoma tawraga di normal size angang gi normal size di hena chawrakani adu mit na hase langi dana angang da di pura cloudy orakani ba pi yam ta ba angang ji kap da uning ba ko aduga cloudy cornea adegi narabani na kap su kap kani ko angang do adu moina di haiba ngamde dana koina kitang yeng batare dana aduga ahanda budi yam symptoms laire ko koina light ama yeng ba colored halos rainbow dongna chai thoga leiba ubada kitang watlakpa adumaina siguma conditions yamna rare oiram do mal ngang da di kit yamna common di nate adu leidi lei angang jina mo kai problem lai yam tam da moi gi di again ngasai ge vision aspect to develop to hogri ta horoi duni uroi duni badum aduna early treatment early haiter screening torgo diagnosis masig angang gi congenital glaucoma nare sat ana treatment tok to hobiba magi surgery tok dong niba ado haji angang jima pana kano yearly checkup or dum monthly checkup pubi bada symptoms kem like targa su doctor na hypeding badum khangani ko adagi astigmatism haiji kaino doctor astigmatism masagi refractive error habdo adu da koina mid ki plane haitare ko directions loin nate adu nate myopia da so astigmatism lai akoi gi alapa hypermetropia habido adu so astigmatism lai ba 90 degree 180 degree si mayam zai da kitang paina kano tok ba haitare power access kare lerga power kano tok ba mananda ba astigmatism hai mi khuding mak lai bi nang gi dum lerangani mi khuding mak normal hai bi 1.25 0.5 astigmatism mi khuding mak dum lai ni sigi curvature se smaina vertical curvature aduga horizontal curvature se mana deba adu do ne ba astigmatism hai mi khar da na yam hena ta weba yam hema du na di mo gi vision the problem okay cylinder yam wang e hai do dagi doctor akhoi nang sai kanuna blindness makhan mayam le night blindness hainam leire adagi night blindness is ne karino adagi color blindness siju kitang thambir doctor night blindness hairagana hause haidu night nungdang oira kan udaba nungdang nungdang oina specific haibana te ko anything amam but dim area chang bad udaba ko night blindness ti causes yam lei angang da oiragadi koina nungsa thiningai ne ba vitamin A deficiency very common cause vitamin deficiency di night blindness ki cause or gasu treatable oidana phasana magi chang naina vaccination people the vitamin A drops to inject pithak pi bana traga daka lergana injection ka pi bako adu tawraga di tawde ba si se first symptom vitamin A deficiency gi atei genetic diseases me am lai adu da su tawe adu da na koina kya treatment se laita ba but preventable and treatable cause of night blindness are the vitamin A deficiency si angang yam tawe koi gi swai da body immunization phazan tawe ko hilly areas moi da di am tawe ba adu vitamin night blindness tang tawde vitamin A deficiency na sathi raga di cornea the problem lakani sigi amu ba part se so problem lakani u da ba su yawe aduna early kano ta horga di koina ngana treatment tong bi ba the color blindness di kamain color blindness di color u da bane color u da ba se color se the rectify to ya bra natraga color blindness ti genetic ne my treatment like te adu huzik color blindness ki contact lens sama to e adu hapaga contact lens se u ba se ko color do appreciate to bana ta contrast to kitang hela lagane maina sina red ni sina green ni na kitang identify to han badu adu maina tawe adu Manipur da di thokpa thokta bang de but it's come out world di kano to ba haure color se kitang appreciate to bangam badu no doctor hangjaning ba question di mayam lai adu hojik chi matam ji loisala bani na ko iroi bada doctor na miyam da kari paugel or kari advice pibining bage adu doctor na haibi aina haijaning badi aina pediatric so am ba yenga bani na ko angang macha sing se mamit nadriga yengoi haiba adu gi concept to lai bi gano ba kitang chawre by 3 years at least 3 years for pada di angang se vision checkup normal vision check mam to biyo ba aduga atei problem lairaga su ngana yengthok piu ngana treatment tawraga na angang gi magi future do safe to bangam bani
Thank you, Doctor. Doctor, na adong gi yamna maman nair yam chinbus schedule dagi kaithok pirak tuna Impact News ki studio dal lengchin pirak paida magda yamna thagachari. Thank you so much for joining us. Nasi gi di Impact News na sandok chaba Impact Health lingi episode asi matang aswai losinjari. Thank you.